Kembote ukanda dia ukujene Kongo munanzaya vimba liyoyo ipangeno toyone Kongo kulungati nange nsamu ewuno wizidi lyako ipangeno toyone Kongo mwana kunga mukono makele kaitwa bobe mono kansi maitwa boba matokulu bange mbundu pasi mono pe waka ikulu kwaka mo nana luto budi ni maladi malawu mono imwana ni Kongo mono walu kumbonange wawu mono na paika mono ikongo ne kapita ule ndikafuku wene imono ndiyoyo ifumu kyama ekumankaga nakakala ndoki ekifumu kyani kekindoki katwa tala katwa monavo ekemena make fyodi ekikewa lutwanwa lokeba ekyo kindoki kedamba loyeka ekyo kindoki kebembe loyeka mamengi ngina ngamao makambe kanda kasi maibo bang matokulu bange pasi nzemo wala sidi kungumu makubaje pasi ubalula kunga mukono nzevo luwidimo maito boba matokulu bange pasi nzevo luwidimo kasi dinkaka ngina diawo digulukambe unuvo endiyoyo itoyene Kongo endiyo nanu baikanga nakabaika imambu uzikambe yatu voka lumbweneko ufinda kwa mwingine mukona sadi ngine eno luto amona pa mono ngina nge muivi luto kuiza kuna nzwama duwa zola di madrogara mupapa tinini 2700 tinini zo nzimbu nzimbu akufutanga zezingi munatsuka ngonde zezingi zininanga ezozo atu twashebi ndambu zifyoti songa kulusonga talukwa kufutanga munatsuka ngonde kasi kindoki izolele kyoko nalumona zo na ilusonga kalu natini kindoki ko lupita selu vitumuka ilukembe apangizama volo zolelo mbokela 0044 740 7 lulemvuka 0044 740 40 22 3 27 na voku mbazi uninanga ubokela vozo le sonika o sonika pe kuna WhatsApp 0044 740 40 22 3 27 nakale longi nakale diambu de koma muna makulito boba na muna vo diambu zole koma to bebela dio mono mvuto ama kiesi kala kiao jaukulu dikuiza diluaka muna ngemba yenzola mono salu banga kyo apangizama dietete nzole kulukamba nzole lomba lemvo kokanda diaukulu muna nzaya mvimba kuma nzole lombe lemvu
nzevo Europe babengaka nga. Soki likambo ya liwa ezali bato Europe babengaka nga. Mpona batindeli ngai message. Pasha Bora, le gouverneur na Hollande. Pasha Bora sango na yo ekomaki. Mais makambo mosusu ya liwa nakoki kodivulge yango kaka te. Voki ze kanda di andiko. Voki ze koyani mutu musi bata vo mbeni. Voki ze luvila luandiko. Edo diambu kelendi dio bobako. Bandeko nazali na likabo na ngai oyo nzambe apesa ngai. Likabo na ngai ezali en tant que homme nakoka ko décider. Nako chamwa parenthèse ya eliwa ya sirbasi. Naibi ko loba. Donc ngai nakoki ko vanda na lobby. Ngai okoki ko loba na makambo. Ngai na comprendre oyo lobby. Mais na yokite oyo lobby. Donc o lobby na nga likambo na comprendre oyo lobby. Mais na yokite oyo lobby. Eman kaka baika mabaika mabaiki ni munua. Kansi dikabobele dien kaka. Enua dikabaiki si dien kaka. E baba diambu die tona yembaki sulu itwa bobela. Et dien kaka nazana niveau d'étude moko ça quand même suffisant. Donc ngai soki na tangi. Donc tango na tangaka na comprenaka bo bakomi. Soki na comprendre ngo teta na ko bandela ngo lisusu. Na ko comprendre ngo inside out. Wana ezali makabo oyo nzambe apesa ngai. Mais makabo wana ditwa kutungile sina. Ankakabo kindoki kidamba katwa mona bo yandi kaka wanu ke kindoki. Emono bob kamba ikamba ngiyatu bo enge na wanu ka inzala zengo. Emono diaka nzala zengo kinasa. Kasi yekaye itete dioke wu. Soki batu ya France babengi batu bakomeli ngai, batu ya États-Unis, batu ya Suisse, ya Allemagne, Hollande. Nalobaki malamu ke musala oyo nasalaka ezali ya ekolo na biso. Ekolo na biso bana ya Kongo. Ya Kongo de totila. Mutu nakabonduka nakala vo pangi eto ubengi ngai oyebisi ngai. Natoma tete dioko nambona vindio na pangi eto nako telema nako loba. Poli kaboana kolo apesa ngai yango. E na yebike soki esalami bobenga kanga ke vraiment tangu bobelenge edo diambu katukeli dio lenda ko kansi. Mabai kisenge edo diambu tulendele dio. Ezalaka esengo na ngai parce que wana ezali libota na ngai ekokaki te parce que etsoni katsoni etoko. Soki tokoki yango katuna diaka etsoni ko. Yakana bomona ka ngai na telemaka. Bandeko ya France nebi mikolo eleki bibembe ezalaki mingi kuna. Nyeso tu bokomelaki ngai na monaki yango. Mais telefone ezalaki na kokoso. Bandeko boye bakake musala oyo na sala ya kolobela ekolo na biso ebendela kanga mindondo ba mindondo ebendela ngai ekréa nga ba ennemi neti mikolo na association ba ennemi ba bimi ki fuma to baba. Donc ana ne Congo
oya ngai oyo nalobaka kana ni Kongo oya ngai. Donc bato bamoni ki faut ba président ba botola ana ni Kongo mono ekatuka. Donc ngai moko kolo ona sala yango ki président kutu na donc na mutu langa ezala kate naloba ki président ana ni Kongo. Bato ba ya ko participer ba koma ba président ya ana ni Kongo. Mubak salu ni nange mokili botala niveau ya ennemi osana ye pene na yo. Wapu ko to baba bo mono ye nangola sengo vo kin lumba bo imaginer me bande ko na ngai soki bo mona ki na annonce ki yango te nazala kana ba bitumba téléphone oyo batu ba kotaka ba gouvernement toujours ba bloquer yango chance ba YouTube ba TikTok ezali na États-Unis bande ko nazama kama bele santé na ngai ezala susu malamu te na koma kobela ba koma na niveau ba ya ko empoisonner ngai na kati ya ndako na ngai na ko lakisa bino ba photo biloko bele na ko lancer yango au cours ya semaine boko mona yango na bilongi ya batu et nyoso tu boko mona yango pona musala oyo na salaka ne bande ko na ngai soki bino bo benga nga na libanda ke no to sana likambo ye bebe to na likambo bo lobela yango c'est parce que bo mona ka likambo oyo ngai bo mona ke soki na lobby et ko contribuer na likambo bo sana ngo posa po esalema ngai en tant que ndeko na bino na salaka yango na esengo na salaka yango na motema moko po et de diambo kuna ndambo eno na divangama ka kiese ki eno kakako ye monope mbwene kiese ekoma ekanda kadi fuat soniko yango wana na salaka yango mutu moko te azana libanda alwala ngai ke annoncer boye tra tozana kokoso boye soki ngai na telami na lobby c'est que mutu wana azwi kokoso azali ndeko na biso bisike nima azali mopaya te visike nima donc na telemaka kaka pona confirmer ke ndiona bondo kele bo ndiona bakile tele sakube ko kupangi eto to telama mais soki boyiki nga na lobby te c'est que nazana likambo mutu wana tamsusu libote vérifier que non ena pangi eto tota mususu téléphone ezwi kokoso mais téléphone oyo ngai moko yango oyo Samsung Ultra 22 S22 Ultra ça fait 2 ans ndambo nazaka nango 3e année nazaka nango nazaka na iPhone na ngai yango mais moyen na utiliser yango ezate oyo ezali téléphone moko privé pona batu oyo bapesa nga ba information oyo na yebane na bango oyo important donc wana numéro basaka nango te numéro oyo nga ya privé ba bande ko nga bozana yango ba téléphone na nga nyonso eza na ba assurance nyonso tout alors tango ba makambo oyo ya France salami na poto boyebi soki téléphone ekufi il faut que na assurance face la vérification soki ba yibaki yango soki ekufi normal il faut téléphone ba ya ko récupérer yango il faut ba confirmer que téléphone ngeza yango yo somba pa na bango donc nyonso wana ezwaki tango yanga bo moni ke ba makambo mingi na kuma isuko loba te la lingi ko mélanger ba makambo te téléphone wana na numéro wana lokola yango kaka na salelaka donc j'ai préféré attendre solution ya assurance na autre chose téléphone yango mais malgré oyo contribution na ngai téléphone ya ngai bambongo ya ngai mais toujours bazali ko finga nga na bato ya association mais téléphone yanga mbongo yanga
Solo bini non na futa la autant, na futa la assurance autant, na futa la téléphone autant. Vous imaginez ce que lelo na sala na nga soute, na solo na soute. Donc vous n'aurez plus des informations sur l'association Anna Kongo parce que ngai na lingi soute. Na kolinga te na utiliser ba terme mususu pesa kanda. Mais engangu make funu mutu nakakonde ngangu kiari ekende. Mais na kangi parenthèse wana yangwana tina boyoka kite bomona kite yangwana mona kinini kino na loba kite bolimbisa ngai na kokai ko utiliser téléphone oyangai moko te pona sala musala wana. Je ne pouvais le faire que à travers téléphone oyo ya Anna Kongo. Na sengi lilimbisi ya mingi. Donc bandeko partout bozali téléphone zongi et diambo na lokala diambo na mona bo mono. Dina seta ambo chilikoko ibanke lusadisu lobo kela bolo sonika boba iboba. Kasi kakala pangeso pangeto musibata. Pangyama Leonardo Nzoluvonda omoyo ngini nanga nzevo tango ikuvi kwa nina nanga sengenda kasi ya ilumbu umoyo tete ngini na manu ngombo masibi nzevo fwema ngapo na popa dimbi manu kipopa dimbiko manu santos na mamazwana nzevo mbuta fwema ngapo na popa dimbi maitwa boba mambiko kasi mukona tete ngina ngidioko pasi Kanda desaya maibanga Pastor Chimba mapobele nzebo kipobele mambiko manu Fula Douglas ngefue mangabo manu emankaka fete moboba de couple de kondatsoni manu Sandi kuna Belgique pangi ama Domingos vetokele manu Zakaria Mayala ya ilu mkatoa Mokena kumbuta makezeko vo yesoni kinambuta mzava kana telefone ngia kufwa mais j'ai quand même écrit donc manu mkebokela diaga comme ça mku andinga ngina mama pangyama Pastor Lukau kuna Irlanda mama Florence pangyama Kiala Kubila de Pashkundinga kuna Fransa pangyama Mfula Papa Forme pangyama Nzwama di Matondo yemona mambu twikidi mvutuka imbote ku Fransa pangyama Nzwama ndeko nangai rive kono olimbisa ngai na kosala propaganda na kosala ba publicité ya concert na modogo ja Francofere na Suisse okomona yango dina semaine oyo ndenge na lobike nani ezalaki kosala te yango na retard nango olimbisa ndeko nangai rive kono Jenga Samuel Benike Mbote Apasha Bora honorable Apasha Bora na Hollande kipila keneko manu Nyoka Longo Mutama Ibenike Mbote kipila keneko ndeko nangai Felix Wazekwa na bosanite leo na pesio Mbote parce que na lobelaka yote mais Ibenike Mbote unu ba yebite keto yebani mamengi nginanga makamba ya tukasi bo toke jana na mwandambu ya oto sana ngolelo de fio tingi nanga diawu de kambe kanda diambu di mosi nzole kolusonga ekuma mbwenebo aengi ya bobelebo oh mais nini lisusu te likambo te masombo bato bana compréhension bato ba raisonner tout droit aujourd'hui bon de baza peut typiquement na multura ba baza bato mayele baza bato ba commerçant ba ibo bomba mbongo aujourd'hui so ba limo za muzombo de lo sepela akozwa pour être lié à mbongo pour avoir akoye kusonga basala économie et puis la agressivité aujourd'hui bazombo bato bana compréhension bato ba raisonner tout droit aujourd'hui de baza peut typiquement na multura ba baza bato mayele baza bato ba commerçant ba ibo bomba mbongo
Ozoba so bali mo za muzombo lelo sepela. Akozwa pour être lié à mbongo pa ba akoye kusonyo basala économie. Et puis la agressivité. Ozoba mazombo ba matu bana. Merci mec d'ici. Kamono ko pobele mo pangeto selezino bobele mo mambo. Apangizama makabobele yandi makieleka. Ngai nalinga mingi seluzini. Nalinga mingi. Na ebandeli tanga za iko lobo mutopso fingi nani boketu ba fingi. Mais neko mona kino bazali ba patriote. Batu oyo bataka na amour ya pays na bango. Donc naga finga munganzi kini nanga, c'est normal. Mais sont des patriotes. Balingaga mboka na bango. Mais batu batalaka bango parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont de l'autre côté. Mais tous ces mondes-là qui sont devenus présidents, c'était des pauvres avant. Bah ça dit ba classe, la parcours na bango, bah comme pas baiko komate. Lelo oyo baboke tu ba c'est les îles ma poto. Ba occupé à part ba charge parce que la moya vie à basi na bana. Ba occupé ça ba étude na bango pe. Ba occupé au niveau étude mususu. Bokolo banini. Ce qui lobi comme ndenga wana. C'est les îles coup de chapeau. Dien kaka nzole koma bandeko na ngai tangu nazokola komona nakita la koko na ngai ya mwasi. Koko mobile na koko mwasi. Nandwa ke koko fite mona bo nandwa kaka komona tangu suko mobile azate. Koko mwasi. Mobile na yo ake wapi? Kaka ko yakale unu tedi mbote ke nanga diao. Tedi mbote ke nanga diao. Vai kidi wele babe malavu. Oh. Iwa njubiri ko eno luli nanga boisi bata. Na kamba bo kaka o yakala tedi mbote ke nanga diao. Disongele nga ki. Wa kweke nanga bo. Wele babe malavu. Wele sumbe malavu. Mono nangwa kage dio diamu kaka maboko kaka ko yakale unu tedi mbote ke nanga diao. Fito kumara bongo swala bala. Kudanzwani kotile munzo. Kele tale malonga. Yemona kiyuma alembe ko. Kaka mkakala tedi mbote. No lo tsoni kina edio diambu kidiambu dizole le songa tedi mbote kina nga diao mano masivi unu ngi tedi mbote wona nga diao mutu nakakale tedi mbote kyoke lubu kikadidi kialambi di kyoke lubu kakale tedi mbote Mjuvidi kwamba pangi ama Edmundu okubama unu mukogela osasula diabo de singangola pasivonza alanda amusi nzevo ingeye sio tumasasula kumengeye kuna utu gile ngeye nana ulina ngilatu ingeye nzevo tangu kokule unu pipa enza boba kansi tangu ifuene ukambe bata ukambe kanda ikaka ko yakala tedi mbote ke nanga diawe unu wele babe malafu muna ngindi zeno ikaka mo yakala kuzomba kwa ngakatuka wele kuna jojo vata di nkaka nana tunangia pangi ko kansi kuna toyenda to gwana pe yuma ya ukulu tukile zingla kuna vata dieto tuligwane kasa tuligwane mbizi tuwene maukulu ensuni miakulu tuwene kakamo yakala nan lambire ensuni ngombe bo kidia kwe uno kaka wa mbizi mbote bo yuma yeno
wange kidyambu kiyuma zola ojenge yabwa eyoyo na unlambile tsusu mbene tsusu bokaga tsusu wa kidyako eyoyo yuma yeno oh ndio bobi ndio yo tumu kura subitu nangimbizi yetsusu go ye ngulu go kidyako eyoyo yuma yeno wa wongele koko kakama bo kakako yakale uru tedi mbote ngaka kala dia wele babi mala ngaka didi nga ki munangindu zeno kakala tedi mbote kibobele kobo ifete kala kaka maki musika didi di benge buka kala tedi mbote no mono pe tangzen kaka yike lukamba tango inkele inketo mugunzo Sharon yani kakele kwa musibata mono na paika nangienda ko kuna nzopangi bo musikanda bo pisikinima nandwa kikoko bo mutakimene ewudu lumuke mbote wizi bo ekuma bo tulembe soko dikondo lupani kibindambo inate kunzo achiri bindambo kulo mulonga voice ikatu kama yoyo mbogele nketo mukunzo ngwanzumbo yani what kungizi di apene eyuma yesasukile modi di kakamo yakale kakamo nketo what is it kunzo wini kudyako nandwa kakako pangla esemolina do nandwa kake kunzo nakota kakako tangi kote kake kunzo yandi wizi dikale uzitali na chaka ke longe bomeza bomukuna kuku wiziziwula what is this taunka gyuvula ke what is this mono ngeli bagi kale enkasu tiri enkasu ba muluketo taunka to gyuvula to tala bo kya kiki mono unu soko di konduide upangle semolina unu mboenge dia upangle semolina die kala wangila ngweni ko kundete kunzo di kala mbika di kala kosomai sangilu kyani fute mona bo mukutalaka kina mono makino do nguketu do tsidi nkasu disongele bo kuituka pene wangila bo apene enginga tumene lamba bo embika bo apene ensoko di kondo bo mwengeleka fete monabo nakatala fuidi yetu sevo kasi maokulukele banga mwaitwa kina fete monabo wizi uzitala nakatala bo enkwati atomeni sindungu enkwati bo I used to see my mom eating this. I think they've got away where my parents come from. Do they? Nadikala soko di kondo. What is this? Well, Bob and Soma. It tastes nice though. What is it? In South Sudan, you know the banana tree. Yeah. You know the top, there's something that comes up on top there. So we cut that bit. That's what we cook. No. I said, well, that's the truth. That's you trying over there. We'll go pangle semoli. Koso diam kakele givula. To kala in lege mosi unke to magi. Una cut for again. Wa unke to soba shows again. Magi, can you come and help, please? Teach me how to do fumbwa. How to do wangila. How to do soko di kondo. Ela pronunciava aquilo já em inglês na boca. Tu não é isso com tu. Madesu. Babe, that guy was talking about Madesu. What is Madesu? Apangizama. Matumona pe. Evumvula na kusaka.
Matu mona pe. No pe malu mona pe. Fulala na ko saka. Matu mona. Apangizama. Dio idiambu nga kala diao di kambe kanda. Ndombele levu. Den kaka nzole kamba mbutama manu masivi. Manu yebangi video. Muna mambu nga ukamba. Muna longe nga opanika. Video kani katula dioko. Kansi se katula video. Kansi yebangi video. Ye lombe levu. Muna maukulu nga poba. Vosaku bangata. Kwa mbuta zeto. Kwa ngudi. Ye lomba levu. Kansi. Yezo la dio video di kalekoko. Pasivo. Lo landa. Lo bakisa. Lo tumabakusa. Kimambu pobele koko. Ambuta zama. Mambi penge. Atu fwa. Linikulu bunako. Emono. Lo zingulu ama. Lo kufilu ni nanga. Zingila diaga kufwa kwa mifua. Kansi nzo levo. Lo zaya kimambo mabanga ma. Tangu na lobaka. Na lobike ya mutu kingandi. Mutu na bisote. Batu kingandi to sala attention. Batu mususu. Bapesa ka valeri te oe na lobaka. Ne mokolo na kozala te. Boko kanisa ngai. Makamu mingi na loba. Ezaya valeri. Na loba makamu mingi. Batu moko mibale. Bako benga. Bapesi ngai. Moko musu na zoki ndeko moko minanga. Puta mutu. Do diambu di nga poponge di ntambu. Diambu di nene. Kabike diambu. Diambu di ntambu. Puku. Ntambu puku e. Napsaki merci. Mais est-ce que batu ba comprena ki tanal baki ntambu puku? Batu ba comprena ki te. Moko na lobaki likambo ya kameleyo. Namoni mutu moko na États-Unis. Pangi ya mansunda. Tezo. Abenga ngai. Mama Dulce. Osoto ke kunti. Ibende ke mbote. Pangi ya monketa. Mama Mimi Chamindele. Mama Tafika. Elisa Bunga. Apangi za ukuluzi ya keto. Mama Domingas. Kipila keni kukunu. Kembote kukanda ya ukulu. Manu. Seto Mokena. Lutu masala. Kembote kukanda ya ukulu. Ciao ciao.